Bog Toni. Ćao Sandra, evo pozdrav svima koji nas slušaju, gledaju. Pozdrav svima. Evo tema koju ćemo danas obraditi. Za neke će biti povratak u daleku prošlost. Toni će se u doba kada kreće ova naša priča još igrati u pijesku, a ja sam već i diplomirala na ekonomskom faksu i počela raditi, tako da čisto dobijete dojam koliko smo nas dvoje različiti i zašto je on možda vičniji u ovom tehničkom dijelu našeg podcasta. Ja više volim ovako pričati priče broja 1, tako da danas ćemo pričati o hrvatskom tržištu kapitala koje je zadnjih par godina stvarno pokazalo odlične rezultate. Ja bih rekla bilo je i vrijeme, nakon dugo godina iščekivanja vidimo stvarno lijepe rezultate i ono što veseli da smo možda i bolji od mene osobno, ne toliko jer velik dio imam kapitala vezan za američko tržište, ali generalno veseli vidjeti da je tu došlo do oporavka, što znači da se i hrvatska ekonomija lijepo oporavlja, a to je nama znači znak da smo u okruženju u kojem možemo se razvijati svoje karijere, a i investirati. Što ti kažeš? Evo baš smo se dobro nasmijali kad smo gledali od koje godine Crobex postoji, kaže da 1997. Znači ja nisam još krenuo u školu tad, a ti si završila već fakultet, tako da malo su bili u drugim periodima života, ali što si rekla, nisi nakon ti imala novaca tad za investiranje, pa nisi ni krenula tako nešto. Ali evo, najkraće rečeno, radi se o indeksu Crobex, koji označava hrvatsko dioničko tržište. On obuhvaća nekakvih 20 kompanija, ako pričamo baš o tome, osnovnom Crobex indeksu, a onda imamo i Crobex 10 koji obuhvaća samo top 10 tih najvećih kompanija, koji ćemo malo kasnije više obraditi kako u njega investirati, koji imaju prinose i slično. Ali ako pričamo znači o tom širem indeksu, znači on je počeo od te 97. na vrijednosti od 1000 bodova i blago rečeno ima dosta divlju vožnju kroz godine, pogotovo prije ove krize 2008. znači nek tamo 2007. imao je vrhunac na 5400 bodova, znači više od 5 puta je narastao u to nekakvom periodu od 10 godina i onda strmogla pad, nekakvih 76% pada, znači toliko i Bitcoin teško to nadmaši, znači na 1300 bodova i evo danas smo opet natrag na oko 4000 bodova, znači ispod onoga vrhunca 2007. što hoće reći 19 godina otprilike prošlo, nije se još vratio na te neke razine od krize prije 2008. Da, i još unatrag par godina izgledalo da ni neće, ali evo idemo ka tome, čini mi se, tu smo sad na tih, što si rekao, 4000 bodova, znači fali nam do 5400 još, rekla bi dosta, ali ovo što si sam rekao, znači ako je 97. je sam Crobex startao, 10 godina kasnije je bio 5,5 puta na višim razinama, to je bilo jedno ludo vrijeme gdje stvarno si na ulici, doslovce ideš kupiti novine na kiosk i ljudi pričaju o tržištu kapitala i kako trebaju uložiti u neke dionice i kako svi ludo zarađuju. Danas je to naravno svakom ko razumije malo s tržišta jak signal da se treba riješiti svog portfelja. I ja sam sva sreća, evo, kao što sam već pričala u nekim podcastima, htjela proširiti stan u kojem sam tad živjela, uzela sam kredit stambeni, prodala tada neke dionice, baš možda na tom nekom vrhu 2007. Provjerit ću, evo, pišemo i u novoj knjizi o hrvatskom tržištu, baš ću točno provjeriti datume koje sam pozicije tada imala i koliko sam zaradila ili izgubila, mislim da je to dosta dobra priča, ali generalno gledano, ja sam se na neki način izvukla, uložila taj dio novca u nekretnine koje su isto tako padale jer kao što znamo došla je recesija, tako da taj pad od tih skoro 80%, a neke su od tih dionica tada bile potpuno izbrisane i znači kompanija tih više uopće ni nema, je neka dobra opomena svima koji se daju zavesti, ajmo reći, takvim rastom i to možemo vidjeti na Bitcoinu možda najbolje zadnjih godina, koliko može biti zavodljiv nekakav rast, ali koliko može biti nekakav taj pad, hladni tuš. Ako si imao takvo iskustvo da paziš na to, evo, ja sam se nekako izvukla u zadnji tren. Da, pa iskustva iz 2007. nemam, tad sam još nisam bio ni punoljetan, ali da, nešto kasnije ne mogu se pohvaliti da sam neki
veći dio imovine investirao nešto tako rizično, ali jesam neki sitni dio recimo kriptovalute, pa znam kakav je osjećaj kad to tako varira, jel, poprilično, kad se dese neki veliki padovi, ali ja nisam nikad na sreću riskirao neki veći dio imovine tu. Ali da se vratim na taj indeks Crobex, znači treba napomenuti da on je dosta koncentriran na samome vrhu. Danas recimo pričamo kako je američki indeks S&P 500 je vrlo koncentriran tih top 10 kompanija, a na hrvatskom tržištu to je još veća koncentracija, budući da je tržište je puno manje. Evo to vidimo i na ovoj tablici. Znači ovo je konkretno u ETF fondu 7 Cro od Interkapitala koji znači prati indeks Crobex 10 Total Return, dakle ukupan prinos tog indeksa skupa sa uključenim dividendama, i tu vidimo da Končar elektroindustrija ima 20%, ako tome pribrojimo i transformator, znači sam Končar grupa drži 32% udjela, znači gotovo trećinu udjela u top 10 kompanija drži samo jedna jedina kompanija. Dakle, kako se ona bude kretala, utjecat će poprilično na ostatak fonda, a onda imamo tu i HT i Podravku koji su isto veliki igrači sa nekakve 18 i 17%, pa onda imamo Adris grupu i tako dalje. Dakle, nekako poanta je da taj fond pokušava znači investirati nekako šire tržište kapitala u Hrvatsku, ali dalje je to vrlo, vrlo koncentrirano. Znači, dosta nam prinosi će ovisiti o zapravo kretanju tek nekoliko kompanija koje se u njemu nalaze. Da, ovo je što je dobro, ima tu i znači prehrane, ima tu telekoma, ima nešto banaka, osiguranja, turizma, znači ovaj ostatak toga je nazove nekako najbolje od Hrvatske u drugim industrijama, ali kao što si rekao, ovaj Končar koliko god je donio dobroga investitorima koji su pojedinačno investirali u Končar ili kroz neki ovakav fond, kroz ETF, toliko je i rizik velik da sutradan ako ti prinosi ne budu na razinama, odnosno ako Končar ne bude na onim razinama projekcija, da ti prinosi mogu biti drastično manji. Tako da je to rizik tog tržišta na kojem se mi nalazimo. Mi nismo još čak ni onaj emerging market, kao što smo pričali prije. Znači, postoje ti tržišta, razvijena tržišta, pa tržišta nekakva u nastajanju ili u razvoju, a mi smo nekakvo frontier market, znači mi smo bili zapad. Pa u investiranju smo zapravo još uvijek nepokorena zemlja i zato ti prinosi mogu biti jako dobri u vremenskim razdobljima, ali isto tako mogu biti, znači kad dođe do nekakvih većih problema, biti prilično i drastično niži, kao što smo, ne znam, te 2007. vidjeli, mislim da je tada S&P pao za neki 50%, to je bila neka baš najgrublji pad, 50 i nešto posto, ako se dobro sjećam, a ovdje smo vidjeli skoro 75-80% pada. Znači, tako otprilike taj omjer. I mislim da ljudi koji su novi investitori trebaju to isto imati na umu. Treba i nekako si predočiti razliku među pada od 50% i 75%, ogromna je razlika. Znači, kad padnete 50%, treba vam 100% da se vratite na početnu razinu. Kad padnete 75%, znači trebate onda, ako mi je matematika dobra, utrostručiti ili učetverostručiti vrijednost da bi se vratili samo gdje ste bili. Tako da velika razlika između to dvoje. Treba je reći da nekako ostatak hrvatskog dioničkog tržišta, mi smo se iznenadili prema nekim podacima da ima čak 80-90 kompanija, ako su izvori točni, ali ukupno kojima se može trgovati, ali zapravo ovih tu 10 kompanija čini ukupno 60% vrijednosti cijeloga tržišta, i onda ovo su njihovi udjeli koje smo pokazali na tablici koje smo spomenuli, za one koji nas možda samo slušaju. Sad, kako investira zapravo u hrvatsko tržište ako to želimo? Pod broj 1 nekako treba si odijeliti koji postotak imovine želimo odvojiti za tako nešto. Želimo li uopće investirati na domaćem tržištu kapitala, postoje prednosti i nedostaci. Meni nekako najveći nedostatak je taj, ako već živimo u Hrvatskoj, dosta smo izloženi, znači Hrvatsko kroz možda i zaposlenje i nekretninu i mirovinski sustav koji primarno ulaže na domaćem tržištu, tako da sam više ljubitelj diversifikacije, barem kroz investiranje gdje možemo birati aktivnije u što želimo preusmjeriti našu imovinu, ali opet s druge strane možda nekim ljudima je draže investirati na domaće tržište kapitala s ciljem da
ga ili potaknu, da se osjeća onako dobro, domoljubno i tako dalje, ili zato što misle da možda te kompanije poznaju puno bolje nego što poznaju možda neke strane kompanije pa se osjećaju ugodnije investirajući tamo, ili žele koristiti recimo domaće nekakve aplikacije koje investiraju na domaćem tržištu, imati korisničku podršku na hrvatskom jeziku, pa i to je isto jedan, može biti od razloga zašto investira baš na domaćem tržištu. Da, ja mislim da si baš točno rekao ta 3 razloga i da evo najviše možda taj zadnji gdje ljudi se nekako osjećaju lakše im je doći preko domaći jezik, domaće aplikacije, ali i ovo što si i rekao, neki osjećaj kao bolje poznajemo hrvatsko tržište. Ono što sam htjela reći u doba pokretanja ova 2 ETF-a za hrvatsko i za slovensko tržište od Interkapitala, jer to smo malo gledali prije snimanja ovog podcasta, bila je jedna konferencija o investiranju gdje sam ja Ivana iz Interkapitala baš pitala koji je nekakav njegova preporuka, znači oni su pokretači tog ETF-a, koja bi bila preporuka, znači u nekom našem portfelju u kojoj mjeri uključivati hrvatsko tržište ili ovaj ETF. I ono što mi se svidjelo kad je rekao da po njegovoj procjeni ne bi trebalo više od 10%. Znači to je neki osjećaj da i čovjek, znači koji živi od toga, sam kaže gledajte, postoji jedan veliki rizik jer smo malo tržište i malo je tu objektivna kompanija, znači 10% vašeg portfelja bi tome trebalo ili mogli tome namijeniti. Meni iskreno je, evo sad gledajući ove brojke koje ćemo kasnije vidjeti, malo je žao što imala sam i intenciju kupiti, ali nisam takav u tom nekom omjeru recimo hrvatski ETF. Ali kao što si rekao, ja sam vidjela i ove zapravo te negativne efekte i nekako sam odlučila da veći dio svog kapitala držim zapravo izvan na globalnim tržištima, ne u Hrvatskoj, ali evo, kad pogledamo ove brojke koje slijede, vidjet ćemo da ne bi sigurno loše prošli, ali uvijek treba biti oprezan i pogotovo ne ovako na neki hype reagirati, kao što je bio zadnji ili kao što je trenutno. Mm-hmm. Tako, ja vam možda prvo pogled nekakve tehničke karakteristike, znači tog ETF-a, pa ćemo da prijeći na same prinose. Dosta smo trebali kopati po dokumentaciji da vidimo koje su to točno naknade, koje su uključene, koje nisu i tako dalje. Evo, zadnji podatak je da taj, znači, ETF koji investira u Crobex 10 Total Return zove se 7 Chromo, je znači ticker, odnosno oznaka na burzama. Možete ga kupiti preko Interkapitala bez transakcijske naknade, budući je to njihov ETF, ili ga možete kupovati preko nekakvih drugih domaćih brokera koje smo obradili u posebnoj epizodi, pa nećemo toliko spominjati njihove naknade, ili recimo preko Interactive Brokersa, koji vjerujem dosta vas koristi. Tamo je on označen pod tickerom IC CRO, možemo to i napisati u opisu, za one koji interesira. Tamo su naknade 0.35% od uplate, odnosno 3 eura minimum. To je znači naknada koju platimo na transakciju, ali ova najbitnija možda je naknada za vođenje koja je 1.13% godišnje od ukupne imovine pod upravljanjem, i to je, rekao bih, možda je konkurentno ako usporedimo s aktivno vođenim fondovima, ali ovo je ipak pasivni fond i za pasivni fond ovo su dosta visoke naknade. Kad usporedimo recimo sa ETF-ovima koji investiraju, ne znam, tržišta SAD-a, globalno, čak i emerging markets, oni se danas kreću oko 0.2%, ajmo reći prosječno, ovo je ipak otprilike 5 puta više od te cifre. Da, naravno, nije toliki problem moje godina i tehnologije koliko evo buše mi naravno iznad glave, pa pokušavam dok snimamo da malo ublažim te tonove, ali suština je ovo što si rekao da je dosta skupo, objektivno gledano, i oni najskuplji, najegzotičniji ETF-ovi globalni svjetski su tu možda na 0.45, a u prosjeku su 0.20, znači dosta je skuplje i to je možda jedan razlog zašto isto treba vidjeti zašto da ne toliki možda iznos kapitala stavi tamo, jer je prilično visoka naknada. Međutim, evo, to sve naravno naknade nisu toliki problem ako su prinosi dobri, tako da ne možemo reći, rado ćemo mi platiti nešto veće naknade ako prinosi daleko nadmašuju ono što očekujemo. Pa evo, možda da se bacimo i na to, znači kakvi su bili prinosi Crobex u odnosu na S&P 500 koji je neki svjetski benchmark, i tu smo uključili i u prikazu i dividende, tako da imamo usporedive
brojke, jel? To znači da su to prinosi koje mi kao pasivni investitori očekujemo, jer te dividende objektivno volimo reinvestirati, pa to tako ovdje i uspoređujemo, ali jedina razlika je to što smo iskazali Crobex u eurima, a S&P u dolarima, što znači da tu mogu postojati razlike u tečaju koje smo i vidjeli zadnjih godinu dana, jel, da je dolar oslabio u odnosu na euro, pa su investitori zapravo koji su investirali u S&P poput mene lošije prošli zbog pada tog dolara, ali generalno gledano na duga vremenska razdoblja, mi smo malo to i uspoređivali i možemo pokazati kasnije i graf, ne bi to nas trebalo toliko zabrinjavati, jer je toliko su volatilni ti tečajevi da kad god gledamo bilo koje, znači kraće razdoblje može imati značajan efekt, ali zapravo na neka dulja vremenska razdoblja nismo primijetili da bi to trebalo biti faktor koji bi nas odgovorio od jednog ili drugog investiranja. Sad ovdje možemo vidjeti, evo ti si izvlačio brojke, ali možemo vidjeti da je u zadnjih 5 godina zapravo Crobex stvarno rasturio. Mi pričamo tu o prosječnim godišnjim prinosima oko 20%, što je fenomenalno. Zapravo je taj cijeli rast, ako pogledamo 10-godišnje razdoblje, došao je najviše iz ovog zadnjih 5 godina. Jel tako? Kad prosječiš zadnjih 10 godina je prinos iznosio oko 11, odnosno skoro 12% godišnje, ali praktično je kompletan taj rast došao u zadnjih 5 godina. Dok je kod S&P-a to malo ujednačenije, pa i vidimo da je nekakav prosječan 5-godišnji rast 14%, dok je 10-godišnji čak nešto bolji, znači na oko 15%. Tu je S&P možda imao bolji rast u onim prijašnjim razdobljima. Tako da mislim da kad gledamo 10 već godina, tu je S&P još uvijek bolji, da li ćemo u sljedećih 10 godina vidjeti neku, ne znam koje su tvoje projekcije, što misliš da će biti, ali generalno ne može biti nezadovoljan samo onaj koji nije nigdje investirao, objektivno gledano. Tako je, da, mislim, stvarno bio fenomenalan period i za američko tržište, i za Hrvatsko, i za brojna druga, ali sad ne treba očekivati takve prinose idućih 5 ili 10 godina. Može se desiti, naravno, ne znamo, ni ti ni ja šta će biti, projekcijama se baš i ne bavimo. Zašto? Vidjeli smo da najveći stručnjaci ne mogu pogoditi, pa zašto bi se mi s tim nešto puno bavili. Treba imati na umu da su ovo prinosi baš samih indeksa, znači ne ETF-ova koji ih prate. Zašto? Zato što recimo za 7 Cro imamo podatke samo zadnjih 5-6 godina. Kad smo pogledali te podatke, znači oni su praktički bili ovi tu 20.8% godišnje umanjeni za naknade. Znači neto je to nekakav prinos bio oko 19,7, 19,8%. Dok recimo za S&P 500 ne bismo toliko izgubili na naknadama. Indeksi koji danas investiraju S&P 500 imaju naknade mahom i niže od 0,1% godišnje. Znači imali bismo na 5 godina možda 14,3%, dakle neznatno niže. Naravno ima tu još par drugih faktora poput pogreška u praćenju, tracking error i slično, ali danas zapravo ETF-i rade dosta dobar posao da prate indeks poprilično blizu, zapravo naknada je ona koja najviše utječe zapravo koliko ćemo mi zaista dobiti od tog nekakvog ukupnog prinosa. I ovo što si rekla, znači, evo da podijelim i tu brojku, vidimo koliko je zadnjih 5 godina zapravo povukao taj indeks Crobex 10, dok je onih 5 godina prije, ako samo uzmemo, znači, od kraja 2010. do kraja 2015. prinos je bio nekakvi 3,2% godišnje, znači dosta skromno, a da ne pričamo još o periodima prije, gdje je tržište dosta dugo bilo i stagniralo praktički godinama. Da, i treba reći da i ovi prinosi koji tu vidimo su stvarno iznad svih povijesnih, ono što možemo vidjeti bar za S&P kad gledamo, jer tu je puno duža povijest i 14 ili 15% godišnje je nešto što teško da ćemo vidjeti u sljedećim razdobljima. To je neka moja prognoza, jer mislim da ako se u prosjeku krećemo u zadnjih 100 godina od 8 do 10%, ovo je znači puno više, i tako da moje neko očekivanje da ćemo vidjeti puno skromnije prinose u razdobljima koje slijedi. Da li to znači i za hrvatsko tržište? Vjerojatno da, jer mi ne živimo izolirano od svjetske ekonomije i da se na nas će se isto odraziti ovo što se događa u svijetu, tako da ako bude nekakvog, nema naravno nekih sad kratkoročnih naznaka da ćemo
vidjeti nekakve recesije, ali isto tako to se događa ciklički i u jednom trenutku vjerojatno ćemo vidjeti i neke padove na burzi, a možda i u ekonomiji neke zastoje, tako da onda ja vjerujem da ćemo ići bliže ovome nekakvom povijesnom prosjeku. Tako da čisto da ne motiviramo ljude toliko da neograničeno ulažu u očekivanju, odnosno da smanjimo malo očekivanja, da to je stvarno bio jedan fenomenalan period i koji će se teško ponoviti možda u sljedećim razdobljima. Tako je, s tim da hrvatsko tržište tu, što smo rekli, dosta je koncentrirano, praktički 3 kompanije, Končar, Podravka i HT, kako one posluju, to je 2/3 praktički ukupnoga indeksa Crobex 10, tako da ovisit će najviše o njihovom poslovanju, slično kao što, to jest još više nego što je u američkom indeksu utjecaj tehnološke kompanije, u dosta višem udjelu. Spomenut ćemo samo na kraju čega se ti dotakla, a to je nekakav taj odnos eura i dolara, o tome smo bili pričali već par puta, ali evo, kad smo malo pre pokazali prinos, rekli smo da je bio prinos S&P 500 za dolar, na 5 godina i na 10. Ako čak gledamo i dulje nekakav period, izvukli smo brojku od 2010. godine, znači nekakvih, ajmo reći, 15 godina, u tom periodu S&P 500 je vratio 676% ukupno prinosa u eurima, odnosno 703% u dolarima. Dakle, gotovo isto, pogotovo na takav dugi, veliki, tako dug period, nešto više u dolarima, ali to naravno ovisi opet u kojem momentu smo počeli investirati i tako dalje. Nekad je taj omjer povoljniji, nekad manje povoljan za našu investiciju. Da, i zato mislim da i sama slika govori da je to roller coaster, da malo imamo da su zapravo tečaj jako teško predvidjeti, kogod to pokušava, mislim da bolje da se okane tog posla. Imali smo 2022. Obratan scenarij, tad niko nije govorio o tome kako mu je portfelj super narastao zbog tečaja, ali zadnje vrijeme svi kukaju kad je zapravo obratan scenarij, tako da treba pogledati malo uvijek bar 10-15 godina u povijest, vidjeti što je normalno, što nije normalno. Ja bih rekla da se nalazimo u još uvijek nekakvom redovnom razdoblju, i taj pad vrijednosti dolara je u okvirima onog što smo viđali u prošlosti, ne bi nas trebalo zabrinjavati, tako da se trebamo držati više svoje i praviti se više, baviti se, bolje rečeno, više svojom investicijskom strategijom nego prognozama tečaja, kao što si ovdje i rekao, tu na skoro 16, koliko je to više od 16 godina zapravo investiranja, mi pričamo o zapravo vrlo sličnim prinosima u dolaru ili u euru, bez obzira na koju ste valuti investirali, koji ste konkretno ETF kupili. Kad pričamo o S&P-u, zapravo ste na vrlo sličnoj brojci u smislu zarade. Tako je, na kraju dana možda još bitnije fokusirati se na nekako svoje osnovne osobne financije, znači prihodi, rashodi, podignuti prihode, kontrolirati rashode, investirati razliku, a onda sad ovako neke detalje, hoću li uložiti 5% na domaće tržište, 7% ili 10%, veliko većini ljudi to neće nešto promijeniti previše financijsku budućnost, ali bitno je da se investira, bitno je da se krene što je moguće ranije, da se investira koliko možemo i da imamo neku strpljivost, znači što dulje investiramo, bit ćemo bliže nekakvim novim povijesnim prosjecima. Tako je, znači nama pouka da trebamo uzeti u obzir malo i domaće tržište u svojim portfeljima ako želimo nekako malo i materijal za snimanje podcasta da i na svojoj koži osjetimo. Nismo to do sad radili, ali u ovom trenutku ja sad sam još manje sklona započeti investiranje. Kad vidim ove brojke, možda prije 5 godina, kao što sam rekla, je bila nekakva prilika, ali ja sam osobno malo sad nervozna kad vidim zapravo sve su klase imovine jako visoko, sve su tržišta dosta visoka, tako da nije za neko veći iznos kapitala početi investirati možda sad idealan trenutak, ali neko ko danas počinje sa redovno investiranjem mjesečno, kako ga mi cijelo vrijeme potičemo i govorimo da je najbolje, taj nema zapravo zapreke, jednako mu je započeti danas kao što je bilo jučer ili prije 5 godina, tako da treba početi u svakom slučaju. Tako, ako još niste počeli ili ste tek u prvim godinama investiranja, vi bi se zapravo trebali moliti da tržišta padnu što je moguće više, što je moguće ranije, kontraintuitivno, možda vam neće biti lijepo vidjeti joj u minusu sam, toliko i toliko, ali zapravo to je najbolje što se može desiti investitoru koji je pri početku nekog svog investicijskog puta, tako da
kupe što je moguće više udjela, a onda kasnije, znači kad dolazimo u nekog dob gdje želimo početi povlačiti investiciju, to je koju godinu prije toga treba onda razmišljati malo o tome kako da to bude konzervativnije, da ublažimo eventualne padove i slično. Dobro, evo, ja mislim da smo pojasnili na neki način šta se tu događa, kako to izgleda u nekom kontekstu globalnog investiranja, znači investiranje na domaćem tržištu. Pisat ćemo o tome u novoj knjizi, malo dati ljudima više konteksta i možda nekakve upute detaljnije što mi bar mislimo ili vidimo da bi valjalo raditi. U kontekstu znači domaćeg investiranja, evo, sretno svakome ko investira, jer evo, to je pouka je, kao što smo uvijek rekli, nema drugog načina da zaradite, odnosno očuvate svoj novac nego kroz investiranje. Pa evo, kroz hrvatsko tržište se moglo lijepo, malo više strpljenja i malo više živaca bilo potrebno, ali se isto tako moglo lijepo zaraditi. Da, malo više strpljenja, bilo je 10 godina, gledaj kako sve je ko ravna linija i onda sad 5 godina ko raketa. Tako da naše tržište je malo je luđe nego američko ili neka druga, zato što je manje, jednostavno naravno bit će više varijacije, ali evo, baš zato rekli smo investirajte ponajprije globalno, a onda možete još nešto dodati domaćeg tržišta ako to želite. Dobro, toliko od nas danas. Lijepi pozdrav i vidimo se u sljedećem podcastu. Pozdrav.